ከፈለክ ባለቤትንም ልጆችህንም በቃ ሁሉ ነገር በራስ ሂሳብ አብረን ንግባ አንድ ላይ እንኖራለን ሂሳብ ነው ጀቻ እንደምን ሳይት ያጀቻ ነው እሱ ማታ ከቻ ፈርድደኝ ነው ፈት ጉዲን ንፍት ሂሳብ ናት ወይ ነው ባርት እፍተበረ ይገላ እንት ስራብን ነው ፊዳ ነሲባ ፈኝ ወነዚህ በባሪጆ ነሲባ ከት ሲጀቻ ፋቴ ድፍተ ድራኑ ዳካ ንስራ ዳኔ elman baari fatias ningalcha nusra bigabna gafarabin no bite charrakara kala nusnigen asoso bisibina yama baraka sifuri jini agento atuma sosobi ani fodo indemu bar baraka dini inje mani janni beita afan wal beita ni dubbe afan duran dubbisu jote sen coming dubbisewan ni beita dubbisre ma didara ay anka jalala malembe akasto kala sanuma dubbe dire sili so bajalla fetim uja sere mara fatia abra tafanim beko afara fatima ወራሽ ታሩ ነበር አይደል በምንድን ነው ያዋራሽ አንዳንድ ጊዜ በኦሮምኛ አንዳንድ ጊዜ በአማርኛ ያደባለቀ አንዳንድ ጊዜ በኦሮምኛ ትብስ አንዳንድ ጊዜ በአማርኛ ትብስማ አንዳንድ ጊዜ በአማርኛ ለከላምታ ነው ያማርኛ አሁን ምታወራ በአማርኛ መሰለኝ አሁን ምታወራ በአማርኛ መሰለኝ አመዱ ቢነራጋ ሲሜት እንጀራ ገገስቱ ገገስ አዎ ገገስ ዶ ገገስ خلاص خاينو خاصيا ልበሽ ባልቶ አብረን ነዳል በቃ ነና እንጂ አይ ልጆችስ ሚስትስ በቃ አብረን ይሄዳሉ የት አብረን ነዳል ኢትዮጵያ ምን ኖር ኢትዮጵያ የተወለዱ ኢትዮጵያ አይደለም የተወለዱት እዚህ ነው ስለዚህ እዚህ ወለዱ ዝሮ ይዘናቸው እንሄዳለን እኔ ኢትዮጵያ እንደዚህ ታዲያ አንቺ ገባል እንዴ ምትወጂው ሰውና ልጆቹን ከነምናምኑ ትችያለሽ አዎ እችላለሁ እሱ ምክንያቱም አለ ልጆቼና ለሚስቴ መሄድ አልችልም ታማ እኔ ኢትዮጵያ እንደዚህ ጊዜ ባዶ ይሄዳል በቃ ፍቅር ስላስገደደኝ ይዤ መሄድ ፈልጋለሁ እኔ ዋሁን ተከኝኑ እንደዛ በላቀላቀኝ ነው እንደዛ አዎ አንቺ በሬጣቲ ነው በሬቱ ማሻአላ እሱ ልጆቼን አላረለ እኔ ደግሞ እሱን አልኩኝ ስለዚህ ምንድነው የሚሻለው ምንድነው ሁሉንም ሰብስቦ መሄድ ነው በቃ አማንጀማ ካናዲስ ወይ አንጀማራ አንዱ ወንድ ጅራ ታካ ኡልቲቴ ፍለተ ተከንተረተነ ባገስታ አማን ዱቢ እንተተና ቦደ ዋን ፕራክቲስ ዋል ፍድሬ አምራ ዋን ፍድሩ ፎዱማ ቪዲዮ ጉደተ خلاص ሲሜ በራማ ዋለም ዱቢ ተናሲ ዳብዳ ዱቢቱን እንዴረትኝ ነፈካት ትዘነ ሲሜ ነደረቲ አከም ደ ሚጆን አከነት ነመ ፎየት ራ እንት ታውምት وأجايب قدين دفته دعوتو دخيا أقول يبغى دعوتو دخيا جي أكم قولين كجيسة تمام نما سيبه أيمان نمرتنا قهوة جاسة تنين سوى جاني نجاو بولمانو جاسة ترته نجاو بولمانو جاسة ترته أنا كنا بالبيع يفودي لا لا بالبيع كدوران لا 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 جو مال تجرا نايسي دو باريسين إسين أكرمتين بار جالي ده جرتي ماله باريسين جالي نانجي جو تنجر دور nanjetesi san nanjechu baatusi amma dubbiitun mataan seentemi keessa akka baatu sibbe خلاص وجانا esayan masayan بيجا كاوجانا تيم demirati nuti yaa biyya tana hojii amma nooli warqanne khaysi nooli warqanne yana deemusan yaadan qabu atummaan kacarraan si dhufe carraa kanatti fayyadamte ati hokkanuma yem tare jarra jaarsa qeetiddu sibbe kaasa ati gaafa galu yoo rabbiin nama jeesse numan gala biyyatti dhuga tana keessa nu galuu numan barbaadaa'u garuu akkanatti niin galleega niin galu akkana ani akka obboleetti akka duraanuu na dubbisti rakkoo jiru as keessa ni beeyti akka nama tokko na gargaarte kan wanti laan jaalala keetiif kan wanti akka gooti ani immoo akkas ani akka obboleetti rabbitti isii miti nama hedduu na dubbisa tanis akkasatti hin fudhadhe bakka amma jabaar sinjaala dujee jingaati mala sinjaala dujee jinga mala tiime afaan jiruwaati jettuuni jaarsa sinjaala dujee tamam jaarsa sinjaala dujee akkasi maal sinjaala dujee anjama kana disam anjama dubbii kana akka eegaltee fiti ani siimete ana eegale akka eegaltee fiti am girgiriin tanan baari godhete fuudha yoonte ana saayitiin fuudha fuudha bara amma agarsiite rakka fuudhanii girgirri fi khala ittiin sinjaala ani dubbii hin barbaadu dubbii natti hin derese intala kana akkasitti annama akkana intal kaayisiin qajeelchaa karaa fete geessina kono karaa fete geessi gaggeessi fuudhi fuudhan deeman ga gaggeessi si jira manuma kana irraa baasuu heeta baanta mana kana irraa naan jettee nama biraan qabu jettee nama biraan dhufte duuba kamere sanaanuu baasuun wallaalle garuu ani akkasii nama akkasillee miti kabaja akkasillee nama dhabee miti amma si jechaa dhuftee intaltun himtee waan dhufteefis naa himtee dhugaa jiru
Waan tunji qajeelcha karaa biyya sitti waan deemtuuf haa deemtu. Moo isin duraanuu viizaa fichaaf hin dhufne yoo. እሺ እኔ ምን ላድርግ? ኢኔስ ምን ላድርግ? እኔስ ምን ላድርግ? ሲቤክ Eenyu? ሲቤክ Maal farfatee jalatti dhufe hin jenneef. ሲቤክ Ani immoo እ fatee jalatti hin dhufne si. Dubbii jala irratti hin deebisin ani. ሲቱ ቤካ ዋዚ ሲቲ Dubbii haa bilis quba qabda baar. Ani amma dubbii biraa natti hin dhume. تمام فيزا خليسي تاي دينا زين فلا ما لازم نزافدو Jiinsa si jaan tamam. ادم ترى ادم والجتون سيبيغا اولدي خو خطرا بارين جوز تينما اولدي بينجر وان جورا Dubbii نازي biraa hin deemu. Tara tara gaggeessina irraa kalas. تمام اولدي بيغا يسدم Maaliin din deeme maal? Tarjumaanis hin taasisin jitu taa'e ashaangulliitti na godhattanii bar. ترجمان زين تاي اولدي بينجر Ashaangulliitti na seete. اولدي بمان Deeme تيما ani. ديزدم امان تيم اولدي بي دوبا كاميرا فاتيا هاي مكرانا مرف داوتو تخيا dhugaa kun Faatumaan as ta'e isin dhageessee afaan Oromooti naafisiin duraa wal quba qabaanneeti miti eeguma dhufte ambaariin jaaladhaa isin hundinuu ijoollee isaatis fuudhee atiis na hojii deemii isin jechuu jirti na dura amma Fatiyatti himte waan kan dhugaa silaa mana kana dhufte eega mana kana dhufte anguyyaa takka dhuunfan na dubbiftee natti himne akka tokkotti silaa naafi Fatiyaallee addaa baasuu barbaadde anatti himti ture anatti himne kabajumaan Fatiyatti himti Fatiyaa gaafatte na'am baga gaafatte garuu immoo wanni sun na keessanii jira anna keessan turre wanni kun na isinis wal quba qabaachaan turre amma eegaan siin jaaladhaa akkana jette siin jaaladhaa bira kuttee nas beeti jeniin balleeysaa Itoophiyaa saniin deemuu fiizaan sun haafuu fiizaa kee Fatiyaa ijoollee ta'e waan biyya galchinuun anaatu godhaa na waliin deemaadhaa jechuu jirti waan kanarraa ani waa takka irraa quban qabu ture duraan garuu amma kun akkuma isin dhageessanittiin dhageewu jira Fatiyaanis siitu fidee akka jettuun jii gaggeesseetti si boodaan dhufaa deemii khalaas haa jeen hin deemuu as teessee maatii kiyya dubbiftee ni kaana godhattee san booda akkasitti hin deema afaan amaaraa dubbachuullee dadhabu waan isin jettuun hin dhagaya maal amaneetiin deemaa jettee akkasii tanarratti isinillee waan naan jettan jaa isin maatii keenya waan nuti keessa jirru akkuma gaafa rakkoo keessa nuti jirru rakkoo teenya beekaa turtanitti yoo gammachuu taates gammachuu teenyaas qooddattanii beekuu qabdanii tanarratti murtee isin kannaadha Fatiyaan aartee amma naaf himchoo olii dhiiftee kaatee baate isii as deebiseetiin isii duratti ammallee dhugaa jiru itti himaa akka isin dhageessanitti yoo deemte yoo deemuu baatte ammoo ani takkataniin jiru sababa kiyyaan lubbuun namaan baddu sababa bahar jaalatteef ani sii fuudheef hinduu lubbuun isii wanni badduuf hin jirtu anaafillee wanni maqaan bu'u hin jirtu keessaa qabaattee xiqqana ittan jayinaadha sanammoo ilmi namaa dubbateeti wal tasgabbeessee waan san bira wal dabarsa akkasiitu jira Fatiyaa Yaameetiin isin duratti waan hin juun dhugaa jirtutti himaa ani kana malee waan hin juu waan biraa hin beeku isinis waan jettan koomentii jalatti nuun jaa yaadni keessanis barbaachisaadha akkasii assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu